Emakhaya nemadolobheni ngiyanibingelela lo nibingelela uJay Manikela, labanye bangibida Mfana Joe. I-technical team yami namuhla ingithola ngisesitulo ngipholisa tingoma tami, seti-ready tingoma tami lekumele sitikhokhe letatiwa ngaJay Manikela. Kusho ukuthi kuma-social media noma kuto tonke titolo letitsengisa umusic uvele useshe nje Jay Manikela, tingoma titochamuka lapho-ke. Ukhetha loyifunako uyi-download wentela ongakwenda ngayo. Nekusho-ke babukela emakhaya ukuthi i-support yenu siyayibonga kakhulu nonke nikulandzelako nale ningifisela tilotho letihle nami ngisho njalo manje. SesikuNovemba manje unyaka sewuyophela. Umfana Joe noma Jay Manikela uthi awu balandeli bakhe unithanda kakhulu. Umnyaka awube ngulomuhle sewuyophela sesusela omusha wa-2026 siphelele. Solo sibambene ngetandla totimbili. So ingoma le bangikhandla ngiyenta namuhla ithi wemakholwa phendukani. Le ngoma lena ikhuluma ngendaba yokuthi esikhathini esiningi ukhanza abantu bagcwele endlini yelisonto. Kumele ukwati ukuthi ungakhathi mhlambe lebakhuluma lokungiko la 40%, bonke lo 60% ukhuluma emanga. So-ke kude liciniso abantu nyalo, abantu sebafuna ludumo, labanye batfunela imali, labanye batu-advertise tinto tabo la, ansi bathi kunebazalwane la bagcwele la ba-advertise tinto tabo libangenda ngayo imali, hhayi ukuthi batokholwa la. But-ke lokuthusa kakhulu-ke balaleli balandzeli bami emakhaya, kubona abantu sebangahloniphi indlu yelisonto. Abantu sebenta noma yini yale esontweni ngoba bafuna imali, sebakhohliwe abasamesabi Jehova. Ngiko sinetinkinga kangako nje, abantu abasahloniphi. So tingoma tami esikhathini lesiningi tiba nemiyalo lekanjalo ukuthi noma ngawujabule kwani kunendzawo lekumele uyihloniphe. Indzawo lokumele uyihloniphe umuntu. Even ekhaya kunetindlu lokhanya ukuthi le ndlu leyo ibitwa ngendlu yakagogo. So kuleyo ndlu leyo akamele uyohlalela kuyo le ndlu leyo. Indlu yakagogo kusho ukuthi indlu lefaka batali benu noma bantu lebaba i-founder yalelo khaya. So uyasuka wena uyoganga kuleyo ndlu leyo uyancamisa wenda yonke. Njengoba sibona benda nje la kuma-social media, bantu sebancamisana esontweni abasesabi. Bancamisana esontweni, mhlolo muni lo. So uyabona ukuthi hey, tinothi ijikile nyalo, bantu bajikile bena noma ngayini abafuna imali noma nakukhona lebakufunayo. Ikhuluma ngaloko-ke le ngoma lebakhanza ngiyenta namuhla. Asesive iclip yayo ukuthi ihamba kanjani.